Siphinde sibonge ukuthola lithuba lekuphinde futhi sihlale phansi sibe nawe ngwane. Ingani phela ngitoti inshumayelo desintu. Le inhloso yato lenkulu inshumayelo desintu. Kushumayela ngesintu. Sishumayelelani ngesintu. Sitama kuveta indlela yayitolo. Sitama kwekhuda. Kucondzisa. Nekuyala. Kuthi laba bayitolo indlela yabo beyihamba kuphi le. Khumbula phela ngwane ukuthi kunetinto lesiyaye singadinaki lesingafuni ukuthi hlupha futhi ngato. Lokhanza ukuthi ticamele kakhulu la esintwini. Ake ngikuphe nayi imibuto lemibili lengeke ngabutwa yona. Emibutweni leminyenti lengeke ngabutwa yona. Ikakhulukazi kuto nathi tinkundla zokuxhumana. Kuna mibili lengulethele yona namhla lengeke ngikuphendvule kuyo. Ngiyakuphendvula ngalinye ilanga ikakhulukazi nangabe ngiyabona ukuthi letimphendvulo letiqhamukako mhlawumbe titshengisa ukuthi lwati selufisha. Nobeke tikhona lathambe tiphikisane khona. Timbili letindzaba lecela ukulethela yona. Yekuqala kusuka make wenzi. Walotsholwa wagidza. Wahlala make wabatala abantwana emtini. Bate baba sihlanu. Ngebutse bendlela ke nangebutse bempilo bahamba bahishana nemyeni wakhe. Behluleka kubuyisana. Waphuma make. Awuhlalela le kumathapha. Wasuka kumathapha awushona le eveni lashukela. Solo uhamba nebantu labehlukene. Lekuthi ingane takho qale kumathapha behlukana wasiyeuka ke uya lendazi. Level lashukela utfola umuntu lata ufika ahlekisane naye. Bahlala vele isikhathi lesidze impela batala ngisho nebantwana. Ngekuhamba kwesikhathi uhamba make kuhlatshwa ukugula uyendlula emhlabeni. Babe lo lanaye le eveni lashukela. Nakathulungisela kumngcwaba. Uvele inkulumo lethi ngeke umngcwabe umfati yomuntu. Mbuyisele kuba ungqotshwa khona. Naye make wakhipha ligama nasagulela kufa ukuthi ngicela manje ningibuyisele kami ngiyongqotshelwa khona. Basuka ke abantu babakhe labale lakenza khona. Bathi kudlala ngakuhle. Make akabuyi. Waqhutsheka nje ngqotshwe le la kakhona khona. Asimdzinga. Uthi ke lo mbuto wabo. Sonile yini? Luthando lwamake asilwadi. Uhambile washiya make la sakhula kamadima sikhuliswa ngugogo. Nababe naye alathi gange. Nyalo make sesinelikhaya thina sesiphumile sakhile lapha lasakhe khona. So ufuna kubuya make ayongqotshwa khona lapha. Ngalipi? Sonile yini lokwala kokuthi make abuya atongqotshwa. Siyona yini lokuthi msithi sine side make. Zange sake saba naye ngoba smart make wethu sathi nange egogololeni lapha kwasisihlala. Ubeluleka uthi bantu labakhuluma kanjani. Ikakhulukazi ngobe make solo usemoshayo. Abakhoni kumngcwaba le. Nangala bantwana bashaya ngenduku phasi. Bakubo bakubomake bathi waphuma lonke ekhaya waya kuyokwenza. Sithini indzaba yamake.
indzaba yesibili levelile lengithe angide nayo kuwe namuhla ngoba nayo inesifundo le kufuna ukuthi sitinake letinto ngobeni nobe sitibukela khashane isina setifike edude nawe unhlanhlatheke songasathi ukuthi utawuphuma ubhekephi utawuhlanganisa ini naye babe unamake ekhaya konke okwentile wakwenda kahle uyagula babe uyahamba emhlabeni yendlula nje make uthatha izilo njengemhambo wethu phela singemaswana asese kuleyo nkonzo leyo ma ahlatshwe kugula naye lokumadini bathi ke basemdini angeke phela aphume aye esibhedlela nalenzi asiyehlise lenzi singayithumi siyehlise atokhona kamba awonaka nakugula lesokumhlabeni ngobe lenzilo nakade awuqhubeka nayo seyitamcinzetela naye basho njalo labayithu nabahlatiya lokho itamcinzetela asiyehlise utawufika isikhathi sibese siyayithula ahambe make aye esibhedlela hlanhla lembi endlule emhlabeni nakafika esibhedlela abuye make angcwatshwe umbuto wecala esiya nawo phambili kulendzaba lesingakayiphethe senta njani kuletinzilo tamake ngoba phela tehliswa atethulwanga senta njani kuto le ndlela yayitolo beyitsibe kube sekwentiwa njani lapho bathatha ke bona ngelunyawo lokuthi sesiyakholwa thina inyana bekani lapha nje ngiqhubeke nempilo nembala babeke lapha emsamo baqhubeke nempilo ihambe iminyaka ihambe tikhathi kuthi sekuhlangene iminyaka lendlulako eminyakeni lelishumi abuye ke nyalo make sotohlupha batuku ngemaphupho uhlupha nabona nabantu babakhe ngemaphupho itsini inkulumo yakhe la ikhulumako kulamaphupho akhe ba aniboni ukuthi ngimnyama utawuze kube nini solo nginitshela ukuthi ngimnyama ngithuleni lenzi uthi ke umbuto wakho senta njani siyakholwa thi senta njani ngoba phela make wahamba emhlabeni vele inzilo bekangakethuli behlisiwe nje ngokuthi bekaphathekile wafika ke esibhedlela wadlula emhlabeni nyalo sewubuyile ubuye ngemaphupho uthini uthi ngethuleni lenzilo senta njani ngoba thina sathatha sabeka lapha futhi asaya nokuthi yashona ngenteka lomnye wafika wabutha wamba ushisa lengaphandle ngenteka lomnye wabutha wamba upha makhelwane naso siya lesimnyama utawubona ukuthi asenta njani namakhelwane wathatha wamba ubeka le hokeni letinkulumo tawulala khona wathatha ubeka lapha la kulala khona intinja tawulala khona senta njani nyalo ngoba nangu lo muntu so ubuyile uyahlupha la emaphusheni uthini uthi aniboni ini ukuthi nizilile ndangethula nini lenzi umbuto wesithathu uhambelana naloko uthi vele ngalendlela yayitolo bekuyaye kwentiwe njani nangabe make uhlatshwe kugula kanzi uzilile wehliswa lenzi wangethula wasesofika esigabeni lapho khona sekahamba khona emhlabeni solo azilile make amnyama siyaye sente njani kumgeza lenzilo noma kumethula lenzilo make beluthini lolunyawo lwayitolo
indaba ke leti ngwane lekufuna ukuthi sithi khulume asitikhulumeli ukuthi siyatikhuluma la itishumayeleni tesini sithi khuluma ngoba nawuphuma uyale ngaphandle emimangweni ukhanza lendlela lelive leselingini sebancane labantu labadzala nabo kulaba labancane lasebakhona sebayabalo lota ukhanza ukuthi vele bayimunya lendlu ebeleni labanye sobona ngebudzala ukuthi imdzala lo kepha uyambona ukuthi kukhona ihlangothi lengazuthi ulunga kulo kulolunye akalungi lo munye ndlela thinte vele bekade ihlalelele emayini ubuye sekabuya nje naye la sekabuyisa iminyaka ukuthi awu sengikhulile lo munye bekade ihlalelele kumathapha wabuye sekabuya nje ngokuthi awu sengide emandla yokusebenza sewukhona ke nyalo sewulakhaya baqhamuka ngala nangala batobuta kuyo utabaphendula athi leminye imiti nawuthi uyayibuka ukhanza ngokuthi letinhloko tayo nyalo bantwana sithini ke thine sithi ishumayelo tesindvu kubo labo bantwana lota uthola ukuthi inhlanhla leyo banato letincingo bayakhona lokusibona la kubo sibekhamela sithi njengoba kulukhulu ukuthi ungasuka uye kubo le labakhona khona ngokwehlukana kwabo ngoba ngete wadi futhi ukuthi bahlushwa yini sidlulisa lwati loluthini kubo ukuze bakhona ukusidakala ngulayo ke ngwane inhloso lenkulu yethu ishumayelo tesini asibuyele emuva ubuyela emuva akusiyo indvo letawupita ukuthi sishulungane sonke kusukuma mina athi ngemuva mina ngiyulanza lolunyawo lebe bathi bayitolo hambani niyolufuna baze bakhulume ngisho nasencwadzini lengcwele bathi hambani niyofuna linyawo lwakhe sinenkolelo ke ngwane ishumayelo tesindvu lapho ukhona ukuthi unengi lotakufundza unengi futhi nawe lotawuthi nasokufundzile usukume ukulungisa njengoba akusiko ukuthi siyafundza nje njengoba akusiko ukuthi kufundza kuyagcina nje kwatsine usibona sishumayela nje sisafundza leni ufundza uze uyawungena ethuneni kuhle kwani kuhle kwamntwana asesikolweni akathi ngoba sewuqedile esikolweni sewuqedile lekufundzela soyasebenza bese sothi imfundo seyiphelile imfundo iqala usesiswini iyawugcina mzukwana umbatha ematshe ufundza uze uyongena ethuneni yindlela yempilo leyo ibita lokho akube khona ke nawe ngwane lotihlupha ngako la ukhona kungabi nje ukuthi siyashumayela kungabi ukuthi siyakhuluma akube khona lapho khona nawe utatihlupha khona usukume ubuke ukuthi yini lo ngakwenta ikakhulukati emangweni wangakini yini lo ngakwenta mhlambe kunala likhana liya lolibonako lapha lelinebantwana lobona ukuthi abati ukuthi kufanele bathatheni bayibhiqinani yini lo ngakwenta kuba sita noma kuba khokhela noma kuba khamela ngiyabonga ngoba ngilika namhlanje